tumepokea shuhuda nyingi za jinsi ambavyo Bwana ametenda miujiza. Ariko reka nshimire Imana ko twagiye twakira ubuhamya bw'abantu bavaka Imana yakoze ibitangaza. Watu wengi Bwana amewatendea miujiza na jina la Bwana lipate kutukuzwa. Abantu benshi Uwiteka yakora ibitangaza, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa wale ambao waliamua kusalimisha vitu ambavyo walipewa na waganga. Ariko reka nshimire Imana kubwo abantu bemeye kuzana ibintu bibakoreshaga bahawe n'abapfumu kujya bitwikwe, na vingine tulivichoma moto na vingine tutavichoma moto jioni ya leo. Hari ibindi twamaze gutwika, ibindi turabitwika kuri uyu mugoroba. Ijwi rya mikrofone bose mugerageze. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa hayo yote. Kubw'ibyo turashimira Imana ibyo byose. Siku ya leo rero uyu munsi Sabato tutakuwa na somo la pekee sana. Dufite icyigisho cy'umwihariko cyane. Na somo letu linasema, icyigisho cyacu kiragira gitya kiti nyimbo za ushindi. Indirimbo zo kunesha. Nyimbo za ushindi. Indirimbo zo kunesha. Kwa hivyo leo tutazungumza juu ya nyimbo za ushindi. Rero uyu munsi turaganira ku ndirimbo zo kunesha. Na katika hizi nyimbo ambazo tutazizungumzia leo, rero izi ndirimbo turi buganireho iyi Sabato, nyimbo 3 zilishaimbwa. Ni indirimbo 3 zamaze kuririmbwa. Na wakati zinaimbwa mimi na wewe hatukwepo. Rero izi ndirimbo zirimbwa je nawe ntabwo twari duhari. Lakini nyimbo 2 zenyewe bado, nyimbo moja yenyewe bado haijaimbwa. Dore hari indirimbo imwe isigaye muri izo 3 ni itararirimbwa. Na hii itaimbwa na washindi wanaotoka katika sayari hii. Iyi ndirimbo izaririmbwa n'abaneshi bazaba batsinze bavuye kuri uyu mubumbe. Na huo ndio wimbo ambao tutautazama sana siku ya leo. Iyo ndirimbo itararimbwa niyo turi burebe uyu munsi. Kabla hatujaanza somo letu tuweze kuomba. Rero turatangira iki cyigisho mureke dusenge. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Data mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Asante kwa sababu ya upendo wako. Turagushimiye kubw'urukundo rwawe. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Turagushimiye yuko uri Imana. Na saa imefika Bwana. Isaha irageze Data. Sisi tukafe tusionekane. Kugira twebwe dupfe ntitugaragare. Lakini wewe Yesu ukapate kuonekana. Ariko wewe Yesu ugaragare. Na kwa namna ya pekee ukazungumze nasi. Kuburyo bw'imwihariko vugana natwe. Na Bwana tukabarikiwe. Maze Uwiteka duhabwe umugisha. Ni katika jina la Yesu. Ko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Moja kati ya vitabu ambavyo vimejaa sana nyimbo, mu bitabo kimwe mu bitabo birimo indirimbo, ni kitabu cha Biblia. Dufite igitabo cya Biblia. Biblia ina nyimbo nyingi sana. Biblia ifite indirimbo nyinshi cyane. Kwa sababu unaposoma kitabu cha Zaburi, kubera isomye mu gitabo cya Zaburi, hizo zote ni nyimbo. Burya Zaburi yose ni indirimbo. Lakini pia unaposoma kitabu cha Wimbo Ulio Bora, ariko niyo isomye igitabo cy'indirimbo za Salomo, hizo ni nyimbo. Nazo ni indirimbo. Lakini pia unaposoma kitabu cha Maombolezo ya Yeremia, ariko niyo isomye igitabo cy'amaganya ya Yeremia, hizo nazo ni nyimbo. Burya nazo nubwo ari amaganya ni indirimbo. Kwa hivyo utagundua Biblia imejaa nyimbo. Kubw'ibyo uzagenzura umenye neza ko Biblia yuzuye indirimbo. Na ukweli ni kwamba, ukuri nuko tofauti na vitu vingine vyote, ibitandukanye n'ibindi bintu byose, nyimbo zimeimbwa na watu tofauti tofauti. Indirimbo zaririmbwe n'abantu batandukanye. Nyimbo zimeimbwa na masikini. Indirimbo zaririmbwe n'abakene. Nyimbo zimeimbwa na matajiri. Indirimbo zaririmbwe n'abishoboye abakire. Nyimbo zimeimbwa na wafungwa. Indirimbo zaririmbwe n'abantu b'imbohe. Nyimbo zimeimbwa hata na watumwa. Indirimbo zaririmbwe n'abantu b'abacakara. Hivyo nyimbo zimeimbwa na kila mtu. Kubw'ibyo indirimbo zaririmbwe n'abantu hafi ya bose. Lakini katika hizi nyimbo ambazo ziko ndani ya Biblia, ariko muri izi ndirimbo ziboneka muri Biblia, leo tutaangalia nyimbo 4. uyu munsi turarebamo indirimbo 4. Na hizi nyimbo 4 ambazo tutaziangalia, izi ndirimbo turi buze kuba tureba, zenyewe ni nyimbo bora kuliko nyimbo zote zilizoimbwa katika Biblia. Izi ni indirimbo z'agahebuzo ziruta izindi zose ziboneka muri Biblia. Na katika hizi nyimbo 4, rero muri izi ndirimbo 4, wimbo mmoja bado haujaimbwa. indirimbo imwe ubwo ntabwo
ntabwo iraririmbwa. Huo tutauangalia kwa urefu zaidi. Iyo niyo tugiye kureba mu buryo bwimbitse cyane. Maana utaimbwa na watu wanaotoka katika sayari hii. Iyo ndirimbo izaririmbwa n'abaneshi bazaba bavuye kuri umubumbe. Sasa moja kati ya nyimbo bora kabisa ambazo Biblia inaripoti habari zake. Rero imwe mu ndirimbo y'agahebuzo Biblia itanga amakuru yayo ni wimbo ambao uliimbwa wakati wa mara tu baada ya kumalizika kwa uumbaji. Ni indirimbo yaririmbwe mu kanya gato ubwo Imana yari imaze kurema. Wimbo huu uliimbwa kwa sabato ya kwanza kabisa ya sayari dunia. Iyi ndirimbo yaririmbwe ku isabato ya mbere rwose Imana imaze kurema. Kwa hivyo tunaweza tukasema uliimbwa siku ya tarehe 7 mwaka wa kwanza wa mwezi wa kwanza na mwaka wa kwanza wa sayari dunia. Ubwo twavuga yuko iyo ndirimbo yaririmbwe ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa mbere iyi si uyu mubumbe wagize. Wimbo huu uliimbwa na viumbe ambao hawakutenda dhambi. Iyi ndirimbo yaririmbwe n'ibiremwa bitigeze bicumura. Na kama uliimbwa na viumbe ambao hawakutenda dhambi, rero iyi ndirimbo niba yaririmbwe n'ibiremwa bitigeze bicumura, ulikuwa ni wimbo mzuri sana. Yari indirimbo nziza rwose by'agahebuzo. Kwa sababu ukweli ni kwamba rero ukuri nuko kadri dhambi inavyoendelea, nk'uko icyaha cyagiye gikomeza, kila kitu kinaendelea kuharibika. buri kintu kigenda kirushaho kwangirika. Hata uwezo wetu wa kuimba pia unashuka. Ndetse n'ubushobozi bwo kuririmba kwacu bugenda bumanuka. Sasa utaniambia wimbo huu uliimbwa na wakina nani? Rero uzarambaza ngo iyi ndirimbo yaririmbwe na bande? Wimbo huu uliimbwa malaika pamoja na viumbe vyote vya Mungu vilivyokuwa vimeumbwa. Iyi ndirimbo yaririmbwe n'abamarayika ndetse n'ibyaremwe byose Imana yari yamaze kurema. Waliimba wakishangaa na maajabu ya Mungu ya uumbaji. Baririmbaga batangarira ibitangaza by'Imana birema. Kwa hivyo wakamsifu Mungu kwa uumbaji wake. Kubw'ibyo bagashimira Imana kubwo kurema kwayo. Na ndio maana Ayubu anaripoti katika kitabu cha Ayubu, wimbo huu unaripotiwa walioimba. Rero niyo mpamvu Yobu yavuze muri iki gitabo cye ko iyi ndirimbo yaririmbwe. Ayubu 38 mstari wa 7.